door's still locked. Do you think he's dead? No. That would be even worse. Careful. That's it. You ready? We're leaving now. We're leaving now. What impatience. Now I'm ready. Epa lagunok ongi etorri Lasto txapelen. Raining cats and dogs, Karnalera ongi to etorri go along with Vermintide Ratman bi and North. honetara Warhammer Ratnaiz Vermintide bi honetara. Eta hon hemen atxo atera zen DLC-aren pertsonai berria, kasu honetan ipotx ingenaria. Kasu honetan atxo atera zen izatez DLC-a, baina atxo atera zen momentuan beste gauza batzuk egiten nengoenez, ezin zen nuen frogatu, beraz gaurko bideoa horretan datzen. Talentuak, talentu herriak gainera. Vale. Etxaiak zoregatuta uzten badituzu, lagunei edo laguntzailei inguruan dauden pertsonaiei bizitza hazten dute. Etxaia askori min egin aldiozu eraso batekin, gehienez 5 pertsonari, eta sendatzen bazara eta abar, inguruan dauden kidei 20 bizitza puntu sendatzen dituzu. Heard you murmuring in your sleep last night, Bardin. Who's Mordin? Lau distantzia erasoren ostean, golpe kritiko bat izango duzu. Urrutiko erasoak, etxaiaren puntu bat perforazioa jartzen diozu. Eta hemen eskuz 10 gehiago, 5 hildako bakoitzegatik, urrengo distantzia erasoan ez du muniziorik galtzen. Bale, ondo dago. Izatez, ingenielari hauek distantzian dute bere potentzia indarrik handiena, bai Total War Warhammerren eta bai hemen, eta lorean horrez aparte. Zorea bihota usten dituzun etxaiak urrengo 2 segunduan 10 min eraso gehiago jasaten dute. Gero 20 min gehiago zora betuta daudenei.
Eta berriro ere pertsonai berdinari jotzen baduzu, zoramendua edo zorabioa biderbibiak atzen da. Eta hurrengo mina, gehi berrogei eta horrela, etxaia hilarte edo abar. Hemen, 150% men gehiago. Eta aturdimentu puntu gehiago, edo zorabio puntu gehiago. Eta 160 zorabetuta bat baino gehiago aldin badaude. Eta hemen, bizitza apur bat. Hau garrantzitsua da. Vale, presio lortzen duzun tokian bostera heltzen bazara, bardinek 5% gehiago dauka indarrean 10 segundutan. Presio akumulazio ez da deusestatzen karga maksimoa edo ametralladora erabiltzen duenean, bigarren tipoa. Presioarekin denbora ez da galtzen, presioa akumulatzen duzun bakoitzean 2,5 eraso etxai. Vale, kasu honetan... vale. 5 segunduro min erredukzio akumulazioa lortzen du. 5 puntutan gehienez. Akumulazio bakoitzak jasotzen den mina 5%an behera egiten du. Eta mina jasotzen denean akumulazioa galtzen duzu. Bardinen bomba normalak edo subomben efektu berdinak lortzen ditu. Eta 15 segunduro bardinek bonifikazio bat lortzen du hurrengo zorabio erasoan. Tiro kadentzia behera doa, baina mina eta perforazioa gora doa. Ametralladora hau denbora guztian hasten da tiro egiten. Eta adibidez hau. Agian egin dezakeguna da alizatekotan hobetu kasu honetan zentzuk dira hobetu nahi ditugun gauzak. Vale, horretarako beste gauza batzuk egin beharko ditugu.
Betu behar dugu hori. Vale. Vale, horretarako. Gara hona. Eta hau. Hona joango gara. Eta hau. Hobetuko du. Vale. Etaren bai. Listo. Irekiko du gutxatxo bat, ia zer topatzen dugu. Ja bezen nahi du kuriositate moduan. Bueno, eta agian egongo denez jende asko honekin jokatzeko prest. Du agian botzekin eta punto pelota. Zailtasuna veterano moduan. Misioa. Hau esaterako. Kokatu. Eta aurrera goaz honekin. Listen, Alicia's got a good shot at gaining some proper information about the Skittergate. She's going into Helmgart, and so are you. Difference is, she'll be sneaky, and you'll be loud. Provide a distraction by ringing the bells at the Temple of Sigmar. Let's allow the old woman to work in peace, eh? Vale. Ia karga gehiegi ez duen irauten. Euritan gaude betiko lez. Eta lortzen dugu egin behar dugun egiten. Bueno, gehien bat erakusten duen egiten. Eta hor, llega sido galdu kaso honetan gutxienekoa ikusten. Vale, orduan. Isa sakatzen baduzu, aukera daukazu zure pertsonaia ikusteko FBI, argazki txorako eta bar. Eta hau kontuan izan da bagoaz aurrera. Make some noise, Lunar said. Has he not heard you Galeekit's lot clomping around? Noise is what you're good at. The main approach to the temple is cut. This will be no easy climb. Vale, ez dago txarto, egia da betu dugu da. Over this way, Drinkberati. Hemen bada espada, noizean bain gauzak egon daitezke ez beti. Baina batzutan egon dira pozoia. Dagoraki with steel! You were lucky to hit him at all, Lumberdude. Mai honekin oso ondo gaude.
This is the road. Pop fire thrower! Move in there! Did I get tired? The warp fire thrower is no longer a threat. Bring her in! And armored! Case for it! Bombardiers down! All right! Come on! Hell for old... Right there, all cleared up. Sono ninguno nel coso, va. Gainan edukuna dezakez, ez da bezala, kargatu konbatzare eta ginean eta Hush! Can you hear more coming? Todavía no Drums es. the size of your swollen egos. Chaos Warrior Mayflies. I spy a potion! Vale, voy a hacer después de acá. Vale, espada se está partiendo. Edo agian ez, baina ez da jakita. Maio ere nahiko ondo dago, zetarekin zure arma ikusteko aukera daukazu, ikusi horren alonajea mugitzen eta hau. Good aim! Let us hope it remains true. Vale, kontu zonbiak These bale stairs go bezala. up! It's a gutter runner. Gasback incoming. Sigma! Oh, four! Doesn't matter! Hori pikuetan. Sigma! Kill the famine on me! They're coming for us! Right runner. Finish dead. Vale, vengo que yo bastante vale. I judge you all! This ain't done, mates. Keep 'em peeled. Nahiko Get ready estiro to doa, baina scatter! hori guri That's a good erantzun. rat! Foul Blightstormer. Down and gone. Fire rat! Can you not smell that mayfly? That's the rat in the head. Bugger! It's going to blow! You can stop us. A ver. Torriona. Stop letting them hit you, sir.
Ah, vale, ruido, era hori. Plague monks! Kill that stuff! Esto va a ser solo comer. Vale, no sé You damn! Vale. F en el ultimate del oso, vale. As you should, Grimsby. No one wants to look you Modu up bat ere zen da, edo gonder duzu berriro kargatu desan. Nire ere jokatzen ikasten da. through here. Light stealer witch! Put it down! Ha! One less leech! Off we go. Fall back! I smite your heathen soul! Cannot hide! Backcover, help me! This is where we stand. And fight. Hit him while he's weak! Someone, help me! If we don't help the house now, the moment will be lost! Regurgitate the word! These stairs go up. Aye! Fight! This is first one eye! This way! You cannot escape judgment, bloodshot! Well, you look better. A lot better. There's a chance! Crash that troll! It's only a scratch. Never catch it up. Stairs, Lumberfoot! Don't give the troll another chance! Trolla con... Right, go nutty. That's the way, Grimsby. Cut it down. That troll wasn't as formidable as I feared. Up we go. Trolla... oso... geldo doa. Beraz hori gure interesentzako agian. Onura Stay close to me. You see the path. Take your No, vale. Ea. Right away, yes? Vale. Goazen gora. Hemen bere pistolatxarekin. Argazki bat. Gora joan bat, These stairs go up. That's a gas rat. There's an assassin. Eat my steel, gas rat. A known crate. Hawkins still fresh. Skaven slaver. By the hammer, I'll see the slaughter of Helgard repaid in time!
Vale, pixkanaka joan behar gara kargatu. Venga, eso sabe. Write them down! Ah, eta kontuz ez bagoaz gainera. Ba, ez dut nahi bat, This door makes light! I drink this from need, not desire. Up we go! Guazen. The way is blocked. Ingenuity will serve us here. Is that cannon looking tapped? Maybe that train's our solution. Light order, end of existence! Watch out for what? Guazen. Light through! Light the fuse! We needed the gate open, not the wall. Oh, never mind. 'Twill serve. Balda inor. How about this door? Look up there! Killing Hoover. You're a credit to your regiment. No service, sir. The old crackheads in the same cause. Same cause. Yes, of course. We are so alike. Hook rat! Real Reckon I can see the temple. Vale. Konversera pixkanaka hobetzen, egin nahi duzu erabili tiro batzuk, eta gero berriz ere kargatu. Talde ugari kentzeko oso baliagarria izan daiteke. Vale, guazen. Axe back, pass. Takes me back. One dead gobble, two dead. It's hubris to turn aside aid, Zerretzat.
Rakizar! Armored Northlander! Keep going! Here! That rasping breath. Gas rat. Kill him quicker next time, would ya? Get a fur assassin, Ragnar. Get into it, Steve. Malaya guy, Bueno, my ametralladarme con alguien que los NHP. Gero konpontzen behar da, bagian gero, egin zelauzean, zailtasun agian, behartzen da. Karragak ematea bat. Agian zonalde bat den bituta, hon izango litzateke ingenierioarekin kasu honetan. Dena kargatu eta gero aurrera jarraitzen gatu. Ugh, who brewed this muck? It's a damn Kasaki, dude, that's what it is! Come on, top habitation! In Sigmar's name! Place to go, eh? Take whatever ammunition you can carry. No goazen gora. You hear that last thing, Shorty? Can't be a proper temple. Not without a keg or two of ale. Place that's another lead down. Grab anything we can. Grungy knows we could use the help. Listen, They're like a Blight Stormer just for us and waiting nearby. Eurak etortxoren gure gana. Listo. Hemen Sigmarren on galmerazko chosen ground there bedindarra biltzen duen bitartean. Eurak etortxea gure gana. I know that sound. It's a rattling gun. Back into the bill. Awaken Paris judgment, heretical man! Risky, eh? That like starts problems, no more.
Kaka. You're a bit tight. All your breath, Dory. Leg. Listen, That gas rat needs to die. Watch out! Legion coming! Gaslat's dead! Ahí te da todo el problema que tú tienes. Oh, door's gone. I reckon that's old Sigmar telling us we're done. That's good work, Dory. Lorna should be pleased. Alicia? Dead. Irazi dugu, egia da botekin jolastu dugula, baina bueno, behintzat dezazuen nola funtzionatzen duen apur bat hipotzingeniolaria, hipotzingeniero, ba, bueno, ondo dator. Bueno, baino gehiago behintzat bada. Gainera metraiadorekin nahiko etxa hiltzeko aukera daukazu. Batez ere eraso handiak datozenean. Eta abar, ok A diren fine zera. day, as long as you avert your eyes from Helmgard. Aztekoak. Perfektua. 50 martzelin. 50 martiburuan, 50 martzelin. Ba, bueno, lagunok. Hau izan da dena, hemen ikusten duzue bardin bere gauzatxekin eta bar. Espero dut gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiagoa.